Con Orri Oscarson. Orri, hoy otra vez un partido loco, parecía que estaba perdido y al final el equipo ha seguido apretando hasta el final, empatando a 2 y casi ganando la victoria consiguiendo la victoria en los últimos minutos. Yeah, we know they're a good team. They have a lot of quality, and we knew it would be a difficult match. I think the first half was hard for us. We had some good moments, but not the way we wanted, not the way we wanted to play. I think we give them too many opportunities, and yeah, like you said, they're a good team. But in the second half we show a lot of character, a lot of heart. We get back. We could have won. We had some chances, but overall in the second half, 2 offsides, 2 goals. I think we can be happy with that. Orri, la cara que ha mostrado el equipo en estos últimos 30 minutos, en esta última media hora, es lo que el equipo tiene que hacer en estos últimos 3 partidos, ¿no? Para acabar bien y acabar la liga lo más arriba posible. Yeah, it's what we want. We want to finish good. We want to finish in the way we want. Focus on us. Focus on how we can take the last few games into the next season to finish with good feelings. So we are working for that, and I feel the whole team is motivated to do this and be there in the last 3 games. Jon Gorrotxategirekin, Jon, beste partido ero bat ere gaurkoa, baina azkenean, hau zapore pixkat gozo horrekin bukatuta behintzat berdinketa lortzearekin, eta azkenean ere garaipena lortzearetik gertu egon zarete. Bai, aurpegi politxan nahi genuen erakutsi gure zelaixan saletuen aurrian. Eta pena bat, 3 puntu horiek ez lortzea, segisa da azkenengo minututan eduki dugula, gola sartzeko pare bat aukera, eta pena bat. Egia da, taldeak ja helburua lortu duela eta koparekin Europan dagoela, baina azkener arte borrokan jarraitu behar duzute alikita postu honenean amaitzeko, eta gaurko azken, 25-30 minutuetan hori argi antzeman da. Bai, partidu honetan erakutsi dugu nahi dugula, hor egon, goixan egon, egisa da azkeneko partidutan ez dugula nahi genuen emaitzak lortu, nahi genuen futbola erakutsi, eta gaur nahi genuen horreri buelta emon, erakutsi nahi genuela, 3 puntuak atera, olako ekipo baten kontra, eta horpegi hona erakutsi dugu, eta 3 partido politx falta dira, alik eta goruen gelditzeko. Gaur, bizkat, asmatzea faltatu izan du, hasieran ere aukera asko izan dituzue, amaieran ere 2 gol besterik ez, eta segurazki Betis hobeto egon da minutu askoretan, baina aukerak ikusita ez zuek gehiago izan dituzue. Bai, nik uste dut partio oso politxa izan da saletuentzat, bi ekipuek eukitxugu aukera asko, egisa da nik uste lehenengo zatixan baloi asko galdu ditugula zelai erdixan, eta beraiek oso nadia horrez, jokalari oso nahi dituzte goian, eta hortan aldaketa txikitxo bat egin beharko dugu aurrengo partidutan, eta hori aldatzen badu nik uste dut asko irabaziko dugula.